L-Awtorità Maltija t-Turiżmu l-MTA ħabbret li s-simpożju kulinarju ta' fama dinjija Food on the Edge sa jsir f'Malta l-ewwel darba f'Ottubru li ġej. Dan sa jlaqqa f'Malta fost l-aqwa koki u intraprendituri tal-ikel minn madwar id-dinja. Fi stqarrija l-MTA qalet li din issa tkun ukoll l-ewwel darba li dan l-avveniment prestiġjuż li beda jsir fl-Irlanda fl-2015 issa jittella l barra minn pajjiżu. Il-fundatur u direttur tas-simpożju il-kok JP McMahon esprima l-entużjażmu tiegħu għall-ewwel edizzjoni internazzjonali. It is the first time Food on the Edge will travel outside Ireland, and it's really fitting that we travel to another island in Europe. I think there's a lot of parallels between Ireland and Malta in terms of food, and I hope that we can develop a dialogue together. I also hope we can bring a lot of chefs and food entrepreneurs from around the world to Malta. L-MTA jiddeskrivit is-simpożju bħala pjattaforma strateġika għal Malta biex taqsam l-identità gastronomika awtentika tagħha mad-dinja. L-MTA qed tantiċipa wkoll li s-simpożju sa joħloq opportunitajiet ġodda fuq livell internazzjonali għal produtturi lokali. Għalih mistennija jivvjaġġaw lejn Malta dawk it-turisti li jfittxu esperjenzi kulturali tal-ogħla kwalità. Hawnhekk ħankunu qegħdin nippromovu l-prodott lokali flimkien ma' prodott internazzjonali, prodott li flimkien qegħdin nibnuh mal-Food Agency Maltija ma' Heritage Malta sabiex il-messaġġ turistiku ta' pajjiżna jilħaq iżjed l-interess gastronomiku tal-viżitaturi tagħna u nkunu qegħdin nippromovu pajjiżna anke permezz tal-ikel ta' pajjiżna. Food on the Edge sa jsir f'Malta fit-19 u fl-20 ta' Ottubru li ġej.